Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to sil munsangi Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati chu damlo wangin Hyderabad damdoina enkolmek ani mani nunna lak hlwar zel lak inven le inzirtir na ni World Suicide Prevention Day chu in Khan Mizo Rama man ani Union Home Minister Amit Shah chuan Cyber Security telawin ramin ma ason theilo ati Wain Khan Prime Minister Narendra Modi ka ishwain Anusandan National Research Foundation ANRF governing board chu avai khatna New Delhi an thu khom Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati chu khosika wangin Hyderabad ta Star Hospital panpuyani a Hyderabad ta Star Hospital animin Khan da ani a Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati hi ninga chung akhwa sika wangin phailam panpuyani a Dr. Ten uluk takan enfia nuwa result masa a chuan chuaplama har satna nei ti fin fiani a intensive care unit ta dalu ngal ani Larsab hi mithiam ralten an enkola a chanchin hi thei anga ansha tir zel tur thu Dr. Ten an soyani Covid shipuilen nu akong sira dorte neya chanpuina sarkar lai puina duan PM Svanidhi scheme noya Mizorama pung claim oma loan pek chwani a he scheme noya loan hi installment chi thum cheng sing kha cheng sing ni le cheng sing nga don theina ni a he ham that na hi mi sang ni chwangin an dongani Wain Khan he scheme noi ti tha te na loman hlanani a loman hi performance recognition for access to financial inclusive and street vendors empowerment award ti ni in UDN PM Minister Poke Sabdangan loman hi asema best performing ULB Aizawl Municipal Corporation best performing lending institutions Mizoram Rural Bank le State Bank of India best performing bank branches award ta Mizoram Rural Bank Changin Champhai branch Durtlang branch Khatla Saitwal le Vaivakon branch State Bank of India Changin Aizawl branch Dorpui branch le in touch te na ahlanani Day Annual Mission Director Dr. Andrew H. Vanlal Dikatsuan PM Svanidhi scheme chungchang soife in COVID-19 pandemic laya ezon na khailak kongsira dorkai te ezon na siamsak ni in poisapung claim zoka lending institution atanga don theina ani a loan an laka hian central sarkar chuan za apasari pung arul sak ani kumin lenikum India Republic Day manna Khan PM Svanidhi beneficiary te chuk India khopui New Delhi a shwai ani thu asoi vo invek khan loan chinchang shedu tan loan kem siam ni in street vendors loan chungchang in shat na hun man ani Horticulture Minister Professor Lilni Loma chuan Mizoram Sarkarin so thing mancheng somnga abit tuk to thule chu chuan kutna thoktu te akhai chwa thebe sei thu asoi he thui voina abial chung tui welcome bwal phung zawa mai te lo zo run pui man na a soin Horticulture Minister chuan mai te khwa chu so thing chin atana mun thata ka ni thu soya sarkarin so thing ching tu te tan thei to pa chwa mek zel ani ati Agriculture Minister PPC Vanalrat po in he hun hi aman puya kutna thok tu te andin chwa theinan sarkarin na satakin ngai to na sen thole thlai chili ai eng so thing mun phiale marcha a te bulchan ni to in thlaidanga po malak zel tumani thu soya kutna thok tu ten phur taka na an tho theinan thlaiman bi tuksa nei chu atul ti asoi bok Aizawl Development Council Aizawl kho azir tir tu khodanga tanga local titana chen inan sak chu Wain Khan hon ani Aizawl kho azir tir tu quarter hi Ngopa Subdivision Education Officer Dr. Lalma Izwali chuan hongin he quarter hi Aizawl Development Council chuan an khopal tlang tur kongpui lai na awan tla ram lak hek awanga NHID sela tanga zang na dom na an mo tanga sakani a he in saknan hian sum fai cheng noi som pathum vel sen ni in hlofa tha zali somni pali mystery tha som ko pakwa sen ani ba ka ni thum na tlang tha sen ani bok Sinlung Hills Council in Thanne Turatan electoral roll duan hun chu Wain Khan Saitwal District Election Officer Dr. Lalngur Tlau chuan tlang zar Dr. Lalngur Tlau chuan State Election Commission noya dan siam chu danglam sheta wangin roll thun theile theilo chungchang te po inzir tirna ne tul thu soya revision nei zo tak chu MLA in Thanpui ma a special revision ni thu soin kumsang ni somni pali October ni khata
kumsom pariat lingthar te thun thei an ni le ni lo en fiana ni thu a soibok saitwal bor sap chan sinlung hills in thlan nei tur chu avoi ni na tur ani thu soin political party village level officer le NGO shwai tu te hna in thlan na thiang hlim le fel fai om theinan tho ho puya soma mi puiten an mi mal zalen na thiang tak manga khotlang district constituency le rammaso na ngai to ran tur le mi mal zalen na mang thiam turina cha a Mizoram State Election Commission a draft roll ti swa deal ani nuwa voina tlang zar theini ta chuloma mati thu a soibok he huna hian pulal thakima election officer chuan draft electoral roll kalphung le buat sei ni dan te soifia baka BLO te chu in thlan pala roll in jalu tumte po shema saber le rhechiang ber tu ani dona wagin roll thiang hlim le thiang hlim lo an kutain nga thui le thu a soibok Sindung Hills Council in thlan chumni na kumina nei turkal tlanga buat sei draft electoral roll in atarlan danin saitwal district chunga constituency pali omin polling station som pahni oma vote nei mi pa sangli somsari pakhat le meichia sangthum zakwa somnga pathum anwain mi sangriat somni pali an omme kani mani nunala khwar zel lak inven le inzirtir na ni world suicide prevention day chu vein khan Mizoram man ani heni pawla Mizoram hun man na pui ber chu Aizawl Directorate of Health and Medical Education Auditorium nei ani a he hun man pui tu Health and Family Welfare Joint Secretary Pilalnun Moiral te chuan thu soin mani inti hlum do na chu Mizoram a hlwar chhome kani ti a chungai to na chu ril rulam har sa nei na shin swani ti sha chana poimo a mitin ten mani bula om an chen pui te emo an chan thale lam hla po ni se an che jale khosak phunga danglam na omle omlo thli thlai nguna poimo ti a mani inti hlum do na mitin nuna athlen lo nan ril ru su khlek te aeng zonga herrema har sat na to te ne tu ni theitura inti chelangai thu asoibok he hun man pui tu Aizawl SP Rahul Awal report atanga landanin Mizoram kumsang ni som pali atanga kumsang ni som ni pali July thleng khan mani intilung mi pa zasari somkwa pali le meichia za somnga pali anwain mi zakwa somli le pariatan oma mani intilung te kumsom ni atanga kumsom thum paku inkar tamberin mi zanga somrat pali an ni a kumsomli atanga kumsom ruk pakwa inkar in dot le in heng kumjinga hian mani nunna la mi zani pakhatan oma kum khata atanga kumsom paku inkara mani nunna la za som pasari omin kumsom ruk chunglama mi somli pakhatan ombok kumin pi ka hian mani inti hlum na hi tum somli le pakwa thleng to a zirtiane na tarlan danin mani inti hlum zinga za somrat pali chu mi pa ani a meichia za som paruk anni Mizoram hian kumkwa tanga kumsom ko thlengin mani inti hlum na hi a thleng ni a chhut ani bok mani inti hlum tum mi beidong te lodong songa anhar satna le boina ngai thlak saktur a helpline telemanas chungchang po he huna hian tarlan ni in telemanas helpline number 14416 le 180089144416 mangin counselor le thoktu dang te englai po byak po the ni a tin anni ba ka hian ARDSI Mizoram helpline 7005983633 le 9366191341 ate biak po thei reng anni bok tukin khan intensified ICE campaign India fight again HIV AIDS and STI Pualin zirlaiten Aizawl khopui chunga kungan zo a HIV AIDS lemi patmei chiat na achanga nat na inkai chon thei laka fihlim turle nunna uluk takarin omna thuan tiama kongzo hi district AIDS prevention and control campaign Aizawl district buat sai ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl le tanga puan ani Union Home Minister Amit Shah chuan cyber security tel lawin ramin ma son thei lawati a voin a Indian Cyber Coordination Center din chamlom na he thu hi soin pusa chuan cyber security churam ven himna ta na poimo takani thu soin sarkar lai puipo in cyber commando mi sanga chuang kumnga chungin a cher don ati a heng cyber commando ti hian cyber crime chungchanga ramven himna an thok don ani ati Union Home Minister chuan cyber crime wanga harsana tok zongjong te chu changrwala thei top chwa turin a sombok ani Wingkhan Prime Minister Narendra Modi kai shwain Anusandan National Research Foundation NRF
governing board chu avai khatnan New Delhi an thu khoma he huna hian Union Education Minister Dharmendra Pradhan le official poimo te an tel NRF National Education Policy 2020 rotna angadin ani a Ramchung University College Research Institution le Research and Development Laboratory a tezir bing na le ngai twana 30 mason zel na turin ANRF hi din ani a Ramchunga Scientific Research lama kongko mu tur ngai twa tu sang ber ani Chanchinthar puanti top ma in tlang pui Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati chu Adam lo wangin Hyderabad damdoina enkol mek ani mani nun na lak hlwar zel laka inven le injir tirna ni World Suicide Prevention Day chu in khan Mizorama man ani Union Home Minister Amit Shah chuan cyber security tel lawin ramin ma ason theilo ati voin khan Prime Minister Narendra Modi hawin Anusandan National Research Foundation ANRF governing boards of a New Delhi an thu khom chuti zong chu Chanchinthar kan puan the chu ani